Pori redia step Bahar lo ong balasin di desain jam perikam na kebenta ban penbahaya kijaka penyang kali hai kijaka sor ban pensting kijik hapnya kali batru ban penklan gerkom penyat ya kali kawan joti kali ha kebawa ong ru bagi sarkar kedang sandor di jingte jingsna ban kenti di jing pendangkam jadi kali kibaya ke boarding electric kata ki electric vehicles. Bad ha kami day bad uput usam ha pedang ka jelang ni halia bad kwi kwi jelau bad har ulai jai ban da ka bapen pau ya na thong jong ke jelang ni halia ban penbet di kam khaput lembah ke jinge kran da ka lenti jong ke sukosan da ka baya daru ya ka bet ka biang jong ke jelang usumbut menteri rang ba ka jelau ba singa balang dahar nen ke si ula ong ba ka one time settlement scheme jong ke jelang ni halia kalau ke jinge rak ke bakrau ya ki try kali ha ka ba la penla iki dan siudat iki khajna kali ki bela sa teng la slemba ha ka dor ka barit ka ba ka sarkar ka la penduna ba ka te scheme ka ba la yu jing menjor na ki khat jo ka kunhun menteri jo ka sarkar jela kala ma ba pelak nyo da kendai pho na ka sispa ya ka kuna ka be de ba ka fitness certificate jong ki kali ka ba la sa teng la slem ba da phapho na ka sispa naga khajna kali bala aji mento ya kumban ribusan hazar kali kali ha keleng gejela ketika sim jam kabala sim da sakar kala penduna da kumba pras pak san pho klut tengka naga si hazar sis pak klut tengka ba ka sakar ka diben yo uba dhar ulo ong ba ketika skim ka kenti ya ka jing khut jing subah ka kom trikam ka pensting ya ka jing pan khia ha kali yang ka pisa tengka na ka benta ki trai kali kamai bat ke penseluruh ya kita kali bagian peniak bet testano ya ki kot kisla kali bat ki khazna bagi demkam ban siu nang ni sakman ya ka draft electoral roll hadin bala pendep ya ka special intensive revision SIR agar apun riu lasam sakeleng ka eastern west khas hills ka east khas hills ba west garul nim kesini Hamai rang ke Deputy Commissioner Jawa Tengah District ke Kong Anita Kharpor rengkat bagi officer ke district le sam di role but kinong mi command na kiseng sign terpay. Hasilong Deputy Commissioner ubalong district election officer kata UDO u Abilash Baranwal ula ajingero ya ki BLO ki supervisor ki ERO ki AERO halo ke jengla ke jengki ban pendek purai ke kam hapok si benai. Hatura UDO Vibhor Agarwal ula ya ka draft roll saki ERO AERO bat saki nyukli ki sang sang pertai da ka ba ula kenturu iki pat ba bakin ajing tip la dan kinu ki jing bambiang ki jing pendap la ni ki jing dan kam ban weng ha ka por ka bala bo ya ka draft electoral roll hadin ka special intensive revision SIR ajar asmriu la penmi inin kesngi na kabenta baro assembly constituency jong ka West Giant Hills district u deputy commissioner Jawa Tengah district u balong district election officer u Abhinav Kumar Singh ula sami ki role sebagai tengsan terkait belajo tinggi tu ha ka bolo ong ba kani kesin jam trikam kalong sakawai kamang mer balak ban kenjo ha ka jingya lenti sa ka jingki sa u deputy officer sekinong tre Jawa Tengah election Kiseng-sang pertai bat kibut level agent bela lak ban pendep purai ke kam hapok si benai ki pai ba long set vote kila ban likmi bat benti kenai laki kerteng bat barok ki jing tip ba penia espang jengki leng ba ki BLO leng ba ka ECI NET mobile app leng ba ka voter.c.in ya kinu ki jing kam bat ki jing ujor lak ban wanra na do ka santre unai lar hadu ka sau tere unai lur benta usnem Keyboard punya kita tu ipat ba makin ajin tip la dan cap ba klem mi keteng ni badan kijing bakla la ni kinu kijing bambiang kadi ko kubor kawan sepi nak akal bani silong nak akal bani silong mentang ini peteng jadi kubor bilang sah ka Garo Hills Autonomous District Council kala penteri kam ya ka motion number Pak Riu Nyo jo bedor parmang tengka ka kerpang ka khan riu hatura nem kesni ketika motion kebelawan rak da ucerak W moment kabu jing terwai ya ke GEDC but I should not tribal certificate ya ki try muluk ki bede ki schedule tribe ki besu ka apo put usam jong ka council kanang ba kerukom ai ya ki certificate kan long hak rukom ke berhenti
Ya ketika motion la kubur lembaga voice vote klaim dadan kiba persyak. Bat menta onra jaka executive committee bakan tau yiki kendon bagi jingpun baik lagi haswa ban penlong ahan jaka. Ketika motion kabala terwa ga kentup iki dekot trai muluk jong kejat ben Rio Garo coach bak hajong. Ka recruiting office jong katnak sipai Indian Army Shillong kan penlong ya karali penrongkam sipai na kabentagi samla na barok ki district ke Jela Meghalaya ha ka San Phopra Gorkha Training Center Happy Valley Shillong na duk arpu arterik haduk arpu santerik menta ubenai nailar arjar akun Rio. Karali kan kentup ya ki kam ki bak kentup ya ka Agnivir General Duty Technical but Tradesman na kabentagi samla ki bela pendek ya ka kelas 10 but kelas 8. Ki candidate ki bela sakjit ki deban 1 poi ha ka caka ka bela bu da ka bawan rak lang je ki admit card ki kot ki slabat ki certificate ki original nak bentar itu ki bena East Khasi Hills East Jaintia Hills but East and West Khasi Hills karali penrongkam kan long ha ka arpu arterik jong nailar nak bentar ki bena West Khasi Hills Ribahay district but South West Khasi Hills ha ka arpu lai terik nailar but nak bentar ki district jong ka Garo Hills bat ka West Jaintia Hills ha ka arpu South Red jong nailar arajar akun Rio. Ya ka jialang kumibnya ahlo ka jipun kre ka National Games arajar akun yo la penlong ha Circuit House ha turah ning desni ha ka ba ki bor penya ki la lum jing khen halo ka jinglong la kre na ka liang ka West Garo district. U Deputy Commissioner of the district u Vibor Agarwal la penya ka jialang Kebelawan isu mentaru daw Assistant Commissioner Usorab Suman, jihe officer de Katrat Sports, jihe na Katrat Pulit, bat ki nong mikmat na ki tnat sorkar ba fer. Kijing eta yang kata kijing elang kila pai kmat kepang sa kijing te jing sina, jing pen kre ha ki jakai lekai, jakasa ikinong wan isu menta, kalit kawan lembaki kali, kajing singan, kerkompenia iki kali iki surong kajing tersan nak kaliang kajing aju sumar kajing pen krek la dajak kajing len shop bampoi berkhat bat kajing pen kriang kubor kaki pai bang inong ichi mentah kata kajing elang kila wanra kajing tip na kita nak trikam baper halor ki kam bat ki benta ki badan kam ya kajing simkia ka bakerki mardor la ai hukum kita nak sorkar ki bede benta baro bakin penstek ki kam ki badang sateng bakin wanra kajing sumu bat ki jing sandur Iba benia ahlur kesin jam ke badan kamban sim bat ban le testaru jing bot dien nak liang ke bor penia ke ketiga district kala banjur ahlur ke jing sim kia ban ajing tip bat le ke badan kam kloy bat ban pendet ke kam ha ke por bala bot UMLE ke mau sundut ubalong ru menteri kabinet ubak Methodius Dekar nentus ngi ula kawe lama ban aidak ke jing sedang tri kam jong ke kali kit nong pang kaban ajing sakrina ke bentaki pa nong sung sunong jok sunong dang bat kisnong kiba marjan ha West Khasi Hills district. Katu gani ke kubor lakut kabelawan sepi nak akas wani India Radio dan aku tajunga ila Aisyah kajing mentoi itu radio jot dan ada pi sutnat besnap sanai sengap keblesiun